Ebiro 24 okwezi okwira okututira amabega ab'ekibiina kya PLU bakaragayo barangira ngo baza kwesharinga omu businge batyo borekera ishengero ry'ihanga obu barikwereka obutashemererwa ahabwa akakiiko k'ishengero ry'ihanga kari kutwaramu enshonga z'ebyokwerinda obu karikurabyemu amaisho General Muhoozi Kainerugaba. Mukasheshe k'eriizooba abanyakibiina ekya PLU kuruga omu ihanga lyona bahika aha kitebe kikuru ky'ekibiina eki okutandika okwesharinga. Aba batakatambwire babanza bayegesibwa ebiragiro ebi baraarabemu kutambura hamwe n'ebyo ebiine kukora byona baba nibatambura. Ahari shaaha 4:40 z'omu kasheshe aba babembirwe orukora mobilization Michael Maranga Mawanda hamwe na General Secretary w'ekibiina eki Honorable David Kabanda basimbura barikwerekerera ishengero ry'ihanga. Okwahukanaho n'uko abandi barikukira kwesharingamu aba babembirwemu ab'okwerinda abarimu nk'abapolisi hamwe n'abandi abarikuyambaho emotoka y'ekika kya ambulance okuyambaho gwe weena oratunga obuzibu omu muhanda. Aba omukutambura kwabo barikworekerera ishengero obu barikwegitaho za groups ezindi kuruga omu myanya etari emwe n'emwe kuba bahika aha mwanya gwa katikati bashaba kucyamu aha rubaju ahabw'enshonga ezitayetegerezebwa. Kutambura oku baba biine ebipande ebyabiriho ebishushani hamwe n'amazina g'abantu agabona abarikujunaana. Omuri abo bamwe aba bana besharinga barikworekerera ishengero ry'ihanga hiine ebigambo ebi biine ebyabirimu obutumwa oburikworekerera abanyeshengero bamwe. Era ebadde must attend ya buli munnayuganda asigaddeyo atuliddemu olukwe enguzi mugiraba PLU etegeeza people love us. Banyuma y'akaire kake ori omuhandiiki w'ekibiina eki David Kabanda yashoborera abantu tubarabaase kweyongerayo kuza ah'ishengero abo kugira ngo president w'ekibiina nikyo kimwe tiyabaasa kubeegitaho ahabw'enshonga zitari zimwe na zimwe. Twagala okutegeeza abo bonna abagufudde omugano okulumba General Muhoozi Kainerugaba nti bubakeeredde tugenda kubalumba n'ewamwe mu constituencies zammwe gye muva tusobole okusaba abalonzi ababaleeta mu parliament nti ekimala kimala temuddamu kusindika bikojogo ebitasobola kumanya mulimo gw'abaleeta mu parliament ne badda mu kulumba omuntu ali mu kuuma eggwanga. Ogu yayongera yashoborera ngu aba nibaza kuteekaho izooba erindi obu baratambure hamwe n'omwebembezi waabo mpaka kuhika ah'ishengero. We are supposed to march with General Muhoozi Kainerugaba to parliament to show our displeasure as I mentioned earlier, but because today is been unable to join us, we've decided to cut short our marching to parliament. But as I said earlier, we are going to organize another peaceful demonstration with our chairman, who is going to be leading this peaceful demonstration to parliament to meet the speaker and deliver our petition against those members of parliament. Bamwe omu banyeshengero aba bantu bagambaho omu bipande ebyabiye bikorirwa abantu aba nabo hiine bagambaho aha nshonga nizo zimwe. Nareba ba MPs nabo bari hamwe omu kwesharinga oku kandi ba MPs tino wiziro mu parliament babura kumuhereza platform yo kugamba hashikora arebe ba MP nabo bahindura bakirerese nabo nibazangutungu besharinga nohore izire na neshonga yo mu parliament akabura kugigambo mu parliament noha ekya kabiri nimbashaba beyeho bareke kutaho obutekirizana hagati yanje na General Muhoozi timwine ho nshonga tinyine nshonga nawe Gasha kwa Ronald Ngabirano abwa Sky TV ya Genshonga.